makanano kakatibe. Sing tibe ning kawayan, amakiterakan kay ngangin. Sing tibe ning bante ng Rizal, makatalakad bungal do. Makanano man kaya katibe rin kaya kambaga. Diyang pilan beses kang ukyat baba o tagal keng babaruro tabas. Ingkaya kang baga ing metong karing manimunang parte ning kaya kang katawan agad tutwa at mumunang mimina. Kaya dapat sesen mo lang gusto. Kapag may nalareng kaya kang baga, masaguli kang tablan kareng sakit adala ning mikrobyong mamaligid, kalupa ning COVID-19 at Mycobacterium tuberculosis. Natural na depensa ning kaya kang katawan ing pamanatsing. Atsing! Ampong pamanguko. Para ilakoreng mikrobyo keng kaya kang arong, akmulan at kareng baga. Panekang magtakap kapag manguko ampong manatsing. Sumulod kang face mask ng atsuka kem pampublikong lugar at dalan. Mangitakda kang metong-metrong distansya iba't kareng aliwa para alang miyawa. At kapag may karamdam kang sintomas ning kuku, lagnat o sakit kem pamangisnawa, pa-check up kang agad. Pota COVID-19 o TB na yan. Pangaras kareng makanining sintomas, eno kailangan palwatan. Para TB-free, pa-check up kang agad. Yaning style ning taong matibe.